Ka Meghalaya State Pollution Control Board lingba ka task force kabalalam khamat do Dr. G.H. Sharmang MFS Member Secretary kala dep banjurip yaki karkhana ha ka thain berni hat hadin ka jingyo kerdan ka baningkong na ki jaka ki bajak khlia tam kala ha ka perthai Henry kam IT pat yaka kaipot shaka sarkar jilla kini ke jingjurip kala long hadin ke hukum ke bala patha do commissioner secretary ke sarkar jilla ban pendep hapo ki nyosngi ya ke bala tip kum ke polluting industrial audit bat ban thau ya ki lat kilenti kumno ban penhiarno ya ke bernihat na ke kerdan ke meningkong na pedeng ki jaka ki bajak khalya tam kala ha ke perthai member secretary ha bakren ki lat pathai khubor ha kalai terik uyayong arjar arpusan ulaong ba amla ban syukenno badai na Meghalaya lanina Assam bakla jakhlia ha bernihan Henry ya ka kam jong ki artli ki board nagini ki artli ki jilla an satukalaru daga Central Pollution Control Board ka bernihan ka jingjuri ka bernihan kam tu yang pertama yang ni nagi por sigi por ka kumkir por jingjuri bidan ba naga por sigi por ni long ki ba tistal ni ba regular halo ka jingjuna staff jongi officer ba Tagajing APE ba kalami managani por kubor bagay ba most polluted in the world and ba jabo al air tama pa say tagoto kat kumba kat barapor ni siya on namar gitu ki data ni ki data statistics ba yo kimde na po Meghalaya ide na po auto ka air monitoring station ke badan po kasfos ke bamut san auto ka jagat training forest ke badan hapur Assam takam ngampo ban gonto ni ka Assam ni Meghalaya namar ka jakahi ke dai border area silang Assam silang Meghalaya namala rayo beri pila ban telakam dengan ILP ya kal air kan lah dan rekat kum kijing puli jong iru kadang ke report ke ba ngindam permission ke bala poh ka ada stage 95% ke ba lihat dengan diri dengan National Environmental Engineering Research Institute balang accredited ngin sapen mi ba ni report akan ni report ke pun kijing lah nama kijing jabo hai kande tang ni industry rene road das ni ki pum ke bami no surok banakung mamsha ko kita kabaar ade ke ni nagi industries ter balai ni kali ni kijing tang kalau ter takat tamatale ni hapo press ba ka Assam ro kelas dang mania jurip hading kijing simkit khia jong matirang ba banam rom jangi ni ba Assam ro kelas dang man simkia ban ya jurip lang Tingi satu nak cakap ya namar barabor ni long teng ko mela ben ni ki industri jong jong nama ye jong sempat ni fan ni khang hande dapat ciciliang pade pum ya ben hande betalong besutna la damro art teli jala ge trelang tengila hi ben boy tak tham kata ga dei ka ko jo inspection lah dep sa ko jong inspection hadu matam padan hande ngila dep thok kumapi hadu matirang ba la dep thok sport counterpart anu matirang ba sport Assam tengi community ba ai kan sawan dan tanya kaling jong iru dang sen ngila dep thok sport CPCB thok CPCB nambar bagade ka board ni ka kemi board jong board ni po central nambar ban yang wanra ar state ke umde besok tengi thok nangi jo Assam sotanat do thor Assam yo ngim sotanat han tengi pat jo jeng thon Assam ngi pading ngila ai jeng thok sisien Assam hadu matai ka pario ai jeng juba temata ka ai bangi kwa dengan neutral body ke bandan hapadang tinggal dep thok sport CPCB bahkan mantra ya paro arli ni board kenang ban nyio ban yamir jemut ban snakum conjunction plan ini implement apa ke jempat jengka CPCB central ni ka kemi bare ban pajak berat kata ngila simkhia ban kebut naga Central Pollution Control Board kelapan kaipat na bisa kelapan report ya em hadu mata kimpat pan ngila dep thok ngidang up ke jubab jengki ngimpat ya ada mata yang jubab report cik sokar wilayah Sumet sa empat ya Sumet mentangi ngindang sa astang ko bay galasra approval committee dengan ya mansabit ini report bikat ka source apportionment and emission katup hindup tip na kecipuli pipe pindale cikwe ki state leni pi compare tan ki bagi department hamal lagi district ki dan district officer ni Meghalaya board nang ni ha corporate baro khat ke bagi Meghalaya Garo badai segaro hapsong lah ni menteri nyumdan district office tagani ngade kecing kebasyar khairu ini teman mana ga dirang sye ngila de touch po industries ngila pani ga jaka hapo EPIP namba let's say kejing bom tan jungi hang tei hapo barni ro de gawai ni kita ba dausan ta hadu matang empat yo jubab
ladakin ai nam ai ladaki ai mangi habantan suara jaka ladaki ai ni ke jaka le si the next step jengi kalau ngi karpare ke sarkar ban sanction siki staff ngi nyong tu ada mata ladaga jaka ngi dan kum nang syupan ke staff temata inang kambilati na pa industries department lakin skap lam yang ini jing jongi tingit siya ban lai ke ikmare dangi pet jiga jing jabo jing jinja ke peba ngom ki ngikom ki beri mudan ji sengol yang mudan ji sengol handrai kalau nggak ke badan kam jaga jing telang na borok iliang kam daya tangkap pollution kepada ibala kam bang ke complex and complicated issue kata kam tanduk ki polisi tanduk ki sinong duduk ki bagi department ter yani ketika kam daya approach ke bala kenapa approach holistic approach from all angles tangga namanya pipa ini ki por ni sek penlong ni awareness ni penlong ni workshop ta habang itu kun gini tengi khot ye ki stakeholders ne ki bade ban pe sibokum next week chipodari guru ngindan gini workshop sibo industry estate ham to mi khot lang ya baro kini ki factories industries ki badan hapo omya industry estate habar ni ngelade mencam senen ham to ni khot ye ki resource person nakal kata the CPCB ter kutu baru baik dia kecim persiang jongi ban wanra man lang bagi resource person jigi modern technologies ki ek bade ban le kata kada kecim persiang jongi ni por ban ngidon ru di awareness school teng ngidan ni social media page jongi kat kebala ni saya bila ban le andai kamu ada bagi beri prinsip bahkan ni kada ke basniu andai ke jenge kalau komon itu kata kada dalam mengadam berat nyunyut apalah junga ada arma bagi ya andai la dam dam jing tei lang na masuk kedau baik lang masuk andai ban IT lang ya Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte yekamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajing som Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya